gerek. Burada başımıza çıkan sınav. Bir en çok sınav bugün günü. Palestina'nın Gaza sektorunda yaşayotganlarga, mına düşünmegenlerge, bizge asılganlara, çeşkenlere aytıp koyun. Seni bir jaka kamap koyup, kaçıp çıkanın yolu yok. Oşa içinde öldürüp atsa, bomba taşıp atsa, 2 Hiroşima düşkün atomlu bombanın küçüğüne tek bomba çıktır. İçindeki sektör gazını. Gaza sektörü kanday ölçüm boyunca deseler, Sokuluk rayonunu bilesiniz. Biz Karasoy rayonunun jarımına 3'den biri. Oşo rayondayken Gaza sektörü, biz Sokuluk rayonuna tek. Oşonun üstüne 3. bomba çıkıyor adam. Balдар kaçayınızı kaçalmaydı. Ayazlar kaçayınızı kaçalmaydı. Oturgan yerde, uxtagan yerde bomba çıkıp cançılıp atar. Ataları içindeki baldarını kötörüp kaçtı bilip aytadi. Men şu videolarda söktür görgende baldarın kolunu alıp kaldım ben. Nala çöttür, nala olsun. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! İnşallah biz şu Kırgızstanda bolsak da dualarımız yetet. İnşallah Allah Teala duamızı kabul etet. İnşallah bugünkü bakıt edin. Şötte aytat, şötte düşkün akçaların birinci etapı, birinci bölümü jetiptir Palestina'ya. YouTube'dan görseler болады. Uşu Kırgızstanda atından bizim jardan berilip atat Gaza sektorda yaşaganlarga. Dağda da akça çoğultup jönөтөбүз. Kımmatlı tuğanlar, men düşünüp turam, köylü жаштардын kanı kaynap turat. Biz barıp turup deydi, soğuşabız deydi. Tuğanlar, bizdin çekerabız yok eken İsrail mene. İsrail'e gire albaysınlar, men de gire albayım. O sonuçtan duamız jetsin, jardamımız jetsin. Aygerde fatva çağrılıp, kelgilenese, anda fatvaga baş yiyemiz. Hazır bolsa, hiç kimizge İsrail bize bermeydi, birinci mama bermeydi. Ankene 2009 yılı Bişkek'te Borvardık ayantda İsrail'in celegini, tuğusunu örttөгөмүн. 2014 yılı Çuvacı Tirülü videodan görgöndüsünler, canlı oturat, İsrail celegini örttөп, mına ustazlar tuvaletke barıp koğla dep, kağız ordudan paydalanla dep, İsrail celegini bergemi. Oşondan beri meni sotlatıp kamat tavzı otat İsrail. Bирок Kudaya şükür. Biz Kırgızstan göz karamız mamleketpiz. Biz Müslüman өлkөбүz. Anan kolumuzdan gelişince uşunday iş-çaralardı uyuşturuvereli. Kolumuzdan gelişince biz yetkizeli. Mına Hristiyanlık Angliyada 300 bin adam London'a çıkıptır. 300 bin adam Hristiyanlık Angliyada, Fransa'da ruhsat vermese de 100 bin adam çıkıptır. Allah birli Müslümanlar emez, Hristiyanlar, ateistler, başkalar çıkıp atat. Ankeni Palestina boraç üçün, alardın, köygörün küçüş üçün, İsrail cüvetlerinin kılmışlarını biliş üçün Müslüman boluş için yapısatına deydi. En neyse adam boluş gerek deydi. Adam cüvete karap turalbaydı dedi, kişine baldarın ölümünü, ayalların ölümünü karap turalbaydı dedi. Gördüler video sürtürdü. Apası jatat kan bulanıp, balası gel apası sılav atat. Cebası balası, atası ölüp kalsa atası canına gelip, iğne atat. Kan tirilişti bilmey. Bu 21. kılında bolotkan nerse en ırayımsızlık, en camına persi. Eğer de japaya gamzat bolsa maylile, ülkürde yaşasak, toğan arasında yaşasak maylile, 21. kılında şu nerse bolotat. En ökünüşlüsü, Amerika Koşma Ştatları, Angliya, Fransa, Germaniya, Batı Avrupa, köp ülkeler jönüne karap turat. Daş Amerika özün askerini jönötüp, sen hunar var deydi İsrail'de, kolon kala deydi. Palestina elini hiç mi oylagan yok? Jüvetler bolsa şu başında 7. oktyabrda 40 balаны Hamas mustap ketken dep suretlerini görsötüp, o kalp eken, bolboğun nerse eken. Kim jurnalist söz aytып atat, men biz saldattan uqtum deydi. Saldat bolsa men görgön jokmун, jönünü aytып koydum deydi. O şunu kötörüp çay koşar kılışıp atat, beti yoktur. Al şu yerde mına 7. oktyabrdan başlap şu bugünkü çeyin 9 minden aşık adam öttür Gaza sektöründe. O şunu 4 mini jaş baldar. 4 mini. Kur'an'da Allah Teala yazgan. Bir günös adamdı öldürsen, bu adam zatı öldürgönmen barabar deydi. Bu yerde toki jaş baldardan 4 mini ölü otat. Kança adam zat kırılıp ketti. O şunu bolsa tuura kılıp atat İsrail. Özünü korgosun dep Batı Avrupa bilen Amerika çıkıp atat. Ankeni ökünüştü.
Arap өлкөлөр, башка ислам өлкөлөр un чыкпай турушат. Un чыкпай турушат. Bir Yemendик күч кудурети бар экен, ошо согуш жарыялды Израилге, Yemen. А Yemenди билесиңер, бул Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мекени. Курейштер турат аякта. Пайгамбар ушул Yemенден чыгып, кийин пайгамбарлык мол Сауд Арабияның территориясында түшкөн ага. Ушул башка өлкөлөр un чыкпай атат. Эми Туркияда азыр Израилди эл аралык кылмышкер деп жарыялайм дейт. Ага Иран кошулуп атат. Мүмкүн бул чоң өлкөлөрдү угуп туруп, башка өлкөлөрдө пикирин өзгөртүп туруп, чындап эле Палестинада геноцид болуп атыптыр. Чындап эле элди кырып атыптыр. Чындап эле мына жөөттөр Нетаньяху баш болуп, бул кылмышкер экен. Буларды жана Гитлерге окшоп соттош керек экен деп мүмкүн ошондой болуп калаттыр. Үмүтүбүз ошондо. Мындай калдырыш керек эмес. Бейгүнөө адамдардын өлүшүнү. Мүмкүн унчукпай койсок эртең биздин башыбызга келет. Анткени мусулмандар ушундай экен. Унчукпай экен бири-бирин өлтүрсө. Мына Мьянмада көрдүңөр. Рохинджа мусулмандарды геноцид кылып берди. Анан кийин мусулмандар тыпалоңду кылгандан кийин токтоду. Баканы бассаңда бак деген сөз чыгат дейт. Раматылык аженем айтчу эле. Бу адамбыз го. Ушуну кантип карап көрө турабыз видеодон. Даже кече бир негерден сурап атат. Митингде Англияда. Sen mi çıktın? Sen Hristiyansın o dese. Men adamım deydi. Men karap tura albayım deydi. Bir hafta Palestinalıktan öldürüp kırıp atat deydi. Bu kılmışkeler eken de cüvettir, siyonistler deydi. O sonuçta normaldu adam hoş köngül bol olbaydı. Kaydigel bol olbaydı tuğandar. O şan sizlerge barınlara Allah razı olsun, men razımın. Gelip bergenler için. Biz miting bulutkan жерде almaştırsak da şaka gelip sizler. Allah razı olsun sizlerden. Men öylem egerde duamız jetse, şu Müslümanlar jengse Gaza sektöründe cüvettörde şermendesi çıksa, adamza düşünüp şulardı cazalasa, büyük parazı görsetip, soktap durup, bulardı asıp salsa, o toşanda biz kursan bulutluk, ana, bizim ünümüz jetti deyip, bu da halası şu günlerge Allah Teala jetkilsin, şuna uygun vereyle, şuna birisi kolda vereyle. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Allah razı olsun. Emin kıskaça bir iki söz jana Gaza sektör jөнүндө түшүнбөгөндөр. Мен жана айтып кеттим, булар территориясы Сокулук районунун теңкинде. Жөөттөр биринчи мамлекет курабыз дегенде Палестина эмес эле туугандар. Булар о Аргентинада курабыз деген, Түштүк Америкада. Анан еврейлер ойлонуп туруп, жөөттөр, жок болбойт экен аяк деп туруп, Африкага келишти. Африкада Уганда деген мамлекет бар. Ушу Уганданын территориясы жөөттөрдүн мамлекети түзөбүз деди, еврейлердин мамлекетине. Аякта жакпады Африка. Акыры булар акча менен сатып алып, Англиянын несине, корольдоруну, өкмөтүнү Палестинанын жерин алышты. Палестиналыктар болсо, эми меймандос экен, болуптур буларда бизге окшош семит группага кирет экен, келип окшош экен деп, майлы булар Гитлер көбүн өлтүрүп салган деп киргизип алып, башына бала болду эми. Эми үйүнөн чыгарып атат жөөттөр. Палестиналыктар бүгүнкү күнү өз жеринде кожоюн эмес. Ушуну түшүнүп койгула. İsrail bara Arapların yerlerini alıp bu жерде Siriyanın, Iordanyanın, Egipt'in yerlerini basıp alıp adan bir bölüm kaytar bir bölüm alıp aldı. Palestina'nın bosu toluk basıp aldı İsrail. Basıp alganda da yılına onların yerlerinin özünü koşup atat. Bizden ketken yevreyler, Rusya'dan ketken yevreyler, başka jaktan ketken yevreyler İsrail'e bana o şeyden yer belirletken. Arapların esebinden yer belirletken. Anan yine Araplar öz yerine koca oynamaz. Mına ошентип атып, бүгүнкү күнү Газа сектор өзүнчө кичинекей бир мындай анклав болуп калды. Нар жакта Иордан дарыясынын оң жеги. Ушул жер калды Палестинада. Ити ортосу Израиль менен бөлүп калган, бири-бирине байланышы жок. Эми болсо мына Газа сектору түшүнүңөр. Бул капканга окшош. Ичканды кармайбызбы, кача жер жок болуп калат. Ошол капканга киргизип коюп эми ичинде жанчып атат, өлтүрүп атат. Качып чыгайын десе нар жакта чек ара жабык Египет менен. Биякта Иордания менен жабык. Ешкім қачып шығылбай атат туғандар. Ахвал өтілі ор. Больницалар жаншылып атат. Мектептер жаншылып атат. Мына біз жоғалтқан ақшалардың бір бөлігі медикамент дәрі-дәрмектерге кетеді. Анткени анестезиясыз, ойлап көр кичине балдар, қолы пұты үзілгендер, оқ тиргендер, аларға анестезия бербей, тирүүлө кесіп атат аларды. Кичине балдар қиқыран естетіп көргүлө. Аял кишилерди ошондой кесіп атат. Айла жоқ. Больницалар ушул ахвалда. Эми жарадаларды эми айтпай эле коеюн, өтүлүп орап алды туугандар. Ошон үчүн биздин
Kayrımdılık akçamız gelgenler için dämijol çoň rahmat. Bu ýa kalan özüňerden. Çin yürekten kança çıgarsaňar. Şu soğupçılık için çağırasyňar. Azır jok bolsa nalişini. Buna şötüňer bargyň şötle taşlaýarsyňar. Abna maljen iki kut düşe turat. Anan bulan çıkarı. Şöt aytylat bak Lituan tarabынан.